Te kublai phi ki perlok baro te monse phi hapi ami social media namar ka perthei du kam ta te monse hapi ya mi lang social media te kublai phi ki perlok kane kade fas jonga bangan le social media te im tang adon ne ha per kine gide ki suplang ine nersia tai di suplang tengawan thukan bat suplang ne te kabaning kong perlok moh ka perthei du kam du jam ta te ka jenjar hi ka belak sengiru mi yo te man sehap ya mi ya social media te nakaliang jonga nga kerpat ye phi perlok senrang bat kan thei mo subha ya rap lem yanga tagaba phi ya subscribe mo kene kade fast video jonga mangan le social media tengah kerpat ye phi subha ya kersian yanga mentahap pu stayo pendap yang asyik jar subscribe perlok mo perlok te konten te tip yang seperkat komen mo ping to kumkino ki jaj konten mangan le te kasmu jenjar hi tungba to ngan persyang kat bangala ngan yale ki video ki ba pensertenat ye phi bat ki ba yo jing mentoi ru kum yu te menta ngan treino shwa te page kene ga video du bakut perlok dengan treino menta thukan bar suplang shwa phang te perlok te perlok mano na pedeng yung phi ki ba rep suplang sa komen mo bom rep ru sa komen sa wan senengan sa talalong sa ai phi mo perlok te perlok kane kadai ka jing sedang jonga ya kane ka YouTube channel te subha ya rap lang dak ba share mo perlok pia like share nang ba kiwe ru ken yo i te sin ga kerpat i phi subha batnya rap lem yang mo mentah pu stayo penyo yang asyik jar subscribe mo perlok kublai sibun ye phi perlok ba page kene ko video pediang subha ye phi baro kan thei bat senrang
Teh perlok subhasa ai komen jung phi to po kino gi jaj video bangan le tenga kerpati phi sin biang tak ba phi susnei mo ya raplang yang ba phenia support lang yang mo praksi ya kersian mo tepnio yang am tas tayo sejar subscribe to ke video ngan penkut no tangkat nehi to kuble sibun mo